baik tu dia jadi beratahu रेडियो फीजी बहुत रेडियो फीजी रोज सुनता हूँ रेडियो फीजी 2 देश की धड़कन Nisambulu binaka se kwengo na Vakaleleka ni nonde tukutu kwena mbungi ndindai mai kadi baka ni kuwa na tambani labo musuki si FNPF na tumbu ni 5% na mbaki Vakalelabo ni ronondolu rosangabulu karena wasia na nondotu memba kaina bunlewani tambani lavo musuki chao chikoroi ni ngoe to bata ni ronan rau walu sambuka ono poindi ruana miliona dola karena wase e tolon rau walu sambuka walu ndolu kabitu sambuka ndu na lewe ni FNPF ka koroi ni lavo en ambiu en akaunte en ambongi levu tutu ni kuwa kaina meterubaki na bakutulewa ni kiana soli na 5% ni oti ne kiana ndikevi na ituva ni tambani lavo musuki waya na mbula na non rilavo na lewena wakambimbia na ngauna mbole kandonu magitiko. Esa kadi baka na matambosi ni Fijian Competition and Consumer Commission na isaw buo ni Wayway kasanator bagitiko na mbungi lebu ni kuwa. Na isaw ni Wayway ni motoka esa tumbuda ke na tinika wala na sende ndo na lita kasanandona dola walu sangawul ka ba na sende may nandona dola ono sangawul ka na sende. Na premix na keni sa wow etiko e nanduan dola vas sangabul kapito na sende etumbu e na tinikawol na sende na isaw ni karasini e siyang ni tumbu ka diwa sangabul kondo na sende ndo na lita e na diesel e lutu e na rona sende na keni isaw kasanabulitaki e nanduan dola 5 sangabul ko rona sende ndo na lita na vapo hindi 5 na kilogramo silinda na kasi e sa tumbu kina 8 sangabul ko tol na sende may na tinikanduan dola ka tol na sende kina tinikanduan dola walu sangabul ko na sende iya na tinikarona kilogramo na silinda na kena isaubo e tolu sangabul ko dola ono sangabul ko na sende may na ruwa sangabul ko dola va sangabul ko na sende e sa tumbu dake e na rona dola ruwa sangabul ko tolu na sende iya na tinika tolu na kilogramo silinda e sa na tolu sangabul ko na dola ruwa sangabul ko na sende may na tolu sangabul ko dola walu sangabul ko na sende e tumbu e na rona dola va sangabul ko na sende na bulk gas na kenisau e $1 ono sangabul ko rua na sende may na $1 tinika na sende e tumbu dake na tinika tol na sende ndo na kilogramo ke na auto gas e tumbu dake e na dio na sende may na $2 tolu sangabul ko 5 na sende kina $2 va sangabul ko 5 na sende na FCCC e nangai talebolesu ni sau ni Wayway ke na kasi e ni matai ni okosita ni $1 ro sangabulu. Ndo na nguna Vakaleleka kini songo-songo na Social Democratic Liberal Party na kaya na may labeti na pagtatambu e ambiu tu kiberatou kaniratou na sanga e na ngaunongo may lauray na nona itutu na nona tu presidente pagkatawa o VJ Singh ka may thaba ni kuwa na nona Bingarabi. E na ngenri pagkatotolo may pagkapautagi na nona tomana na nona Bingarabi iya may kaioti na Registrar of Political Parties Muhammad Sanim ni kember na pagkapautaki ni nona taura na tutu e na pakadada ki na pabulewa ni songo-songo ia may kaya na buni bola lebu ni songo-songo e mele ndui tutu ranga ni lebu sar na ka e rasa bulida tiko e nando na bula ka o ndui tutu ranga ni matambo se vou ni songo-songo e na raida boto tolo na beitikina kangan revi me baka binakataki kina gito nandaung gito soka kilay lebu ni nontapanua o Roy Krishna e asyanga ni lewa ni timi walanga en ATK ia ambau taura talanga na itutu ni beli utaki e na sona ngauna. May dabekir na Vakaleleka ni nonda itukutuku na kaya na ikuri e rano na sema na stiseni na Radio Fiji 1 Kinambula FM ni Vakadeng Vinaka. Hi, I'm Vakaleleka and I'm from Motoka and I love Today FM. Today FM rocks. Today's hit music on Today FM.